Hey le, India rama venue modification turu bertur. Mizo pai na chei nge, Cheng Nuaih li chuang set se nga chei moi chu. Ilo thir ho don chinang miang. Mizo Car Bazaar YouTube channel thir tu te in sa vain che bai levek ule. Hey tun tum video a chuanin tuna venue ron tang lut me ka hi. India rama moi bertur le turu berturin Cheng Nuaih li chuang zetin karan modify don ni a. Kan video te top tlenga milo thir sak turin kan som ngal cheu ni e. Ama saberatan chuanin blowpang sun protection film kan tiang chi kha SPF blowpang kut chuak ngei mai kha karan bel sak le dona SPF hi chuanin ultraviolet ray zong khalo block veka tin ama hi heat resistant ni box hi wangin nisa nalutuk tur te lumlutuk tur te motor chunga ron lu tur zong khalo block vek mai don ni tin akong khar zong kan bel ba ka hianin a windshield ta bel tur big kan nei vele boka hi transparent vek kania belani ti poshia don lo ani ama ku heat protection tan chau kan bel dona he hian ray sang I motor chunga ron lut turte tin nisa ai pa ka asa hum mai turang chi te kha alo veng vek to mai don ni ti hian hring deuh ngal langin langa pon lama tang chuan amaro chu chungnam ring kan entir sinang cheu so ti sonin crystal clear rang vek thawin windshield da son belani ti hria don reng lo ani so ni vision ati boy don mi alowa windshield ta sun control bel lawanga kho mu thim deuh ri po kha om don lo tina ni mele hetiang hian pon lama a measurement kan langa chumi measurement ang chia chuan kan te ang chia chuan chung lama perfect takin kan bel sak le don ani hi ti chuan het lama hianin bumper guard facelift venue facelift ina man tur bumper guard takha eton kit te po kan tia body kit te po kan tia kang kha bumper a kan vo sak le don nia so vo lo lai landan ti khan kan chuk to chiranga so vo to hnual landan khalo ri don ta ni al look saka thlak em mayanga tin avo hi hau tak lo boka bantona kil kola ni mai ba ka number plate kan revit thin na huna khanin screw pahin kan kilanga ti chuan a hnuai lampang sir pahnia screw kan kil lenga bantone hi vek boxing a ti son het takin pa tak le nal takin perfect takin bumper guard eton kit kha venue facelift a kan lo nei le taring maya ti hianin aduma kan vo dona black and silver combination ani tin red chete a reflector light son lo om boka ti son black and red combination de box in bumper kit facelift hi ala tamlo khop mai Mizoram po ti hianin venue facelift nei tan bumper kit kan nei tan hi ti chuan anung lampang kan lo en vele thunga so vo lo lai landan ti khan vo to hnuwa son double exhaust again lo oma tin somi akwa pathuma son kil turani ta pathum gan vo lenga kan kil lenga nget moi le ta em mai don ani tin ama hi LED projector aron mangta LED projector ba ka hian cornering light so engbi kani le lama kan hoi tir lenga steering ka driver side laman kat le sin sela so LED so avarin cornering light so lo engbi kani so avara kan thlak chan chu fog light ron nei to si lowa kha LED wat sang de lek blow pangin kan thlak sak khanin lighting ka that phale don nga zan tlan te khalo nuam bi kanga ti khana man te pokan tilange sang ruk le za som kom man ani 87 na nia he hi a bulb hlui khani tani halogen ania eng na lutuk lo dewa cornering light ta khat eng thatak kong ko la khan kan du sia chu blow pangin ta hianin a balast ta oma ten LED omha ani hal boka wat sang tha wat za som ni lai ni blow pang put chua kania hemi mang hianin cornering light ta kha kan thak sakanga ti sonin fog light nei lo po ni se LED projector nei sa to thowa cornering light ta blow pang kan vo sak bokanga zan tlan vela problem nei don tami alawani tahen warranty thade ubayan neya warranty is valid for 2 years from date of sale tinia ileini tang khanin kumhni lai mai chu thasom ni pali neng chu tiang zet chu blow pangket warranty lo pengamani tlama hianin venue udum ga lo cheya tlama hin venue udum ga lo chei tho boka ta hianin body kit te po ga lo vuwa tian hun ni nanga venue pathum karan chei ani tian thanglama hianin Mizoram ma saberani turin venue facelift inline lo chuak veleta hi inline ron la chuak ma saberania kan dora ron lut vele ngal chata Mizoram Car Bazaar sticker te po kan bel lea spoiler te po nei to bi kan hi hedilama hianin venue tho ga lo chei vele boka seat cover kan tiang chi te tin floor lamination kan tiang chi te tin sun control ti te ka lo bel sak vele don ni hi ti chuan room le lama hianin steering ga lo down le mola hem steering hi kan down kher chan chu he venue hi India rama nal ber tura Mizopa nge na han chua ve kha kan tum tlat si wangin kan cheidan hi kan uluk em maya a interior hi black and red combination in kan kaltir dona hengla hian steering cover kha kan thui vek don ni
a steering kan thon kher lo kha chu na thui hi perfect thei don lo reng renga a chan chu heng lai car a hena thui thei lo ni tlai long zong hi chu thui thei ma se a car lai zong zong ko thui thei lo wa khami wang khan steering hi kan thon kher dona hemi steering kan thon nu hian a plastic cover zong zong te kan an la chuak le vekanga ti chuan a car a konin uluk lu tukin steering cover ha kan thui don ni khumi khu kan lak thlak kher lo chuanin a thuina kan thin ni kan thui kan thin ania amaro chu hetiang vek khianin motor dang zong zong a chuan kan tibik lo ani kan thui kan mei thina amaro chu hemi kan thon kher chana chu ka soi to kha ti chuanin khumi sir zong zong ku steering cover ka in thui vekanga tina car plastic car zong zong hi tin lai car zong zong po in thui tel vek don ni hebi thon lovela chu kan thui kan kha ngai don tina ni ta kha wang khanin thui kan lovin steering cover hemi atlang lai hi ze lu ringot turen ta ni om zia taka chuan kanen tirang chu ti huan ze lu turan ta a ma se car kha plastic cover om to se wa thui thei lo ani chuwang chuan khumi le khumi thui bet tur khuanin a plastic cover kha kan thon ngai sia chumi tan chuan steering hi a pum pui kan down ta ni hi hemi zo he kan thui na nu kan thui zo na nu te ka ron ti lang lenga a perfect view tura po be seila kan uluk ani kan uluk je hi kan so ve shim chak bok ani ti chuan steering cover chu kan an thui meka a thuina point a sen kher kan hmangane khol la hian a chan chu a interior hi black and red combination in kan kaltir don kan ti to khania khami wang khan a thuina khu a senin kan tia a steering cover khu adum mani thung ta ti khan black and red combination in ti chuanin a sound system ron chom sa poi thafiu na chungin venue tuna kan chei tur bik hi premium token kan han upgrade le don nia JBL wiring kit kan mang kher don ni JBL wiring kit kher hi a ko par thai mema cheng sang ni le zali som common lai ni a wiring kit ringota hi ti chuanin ta hianin Bass Pro Go kan ti thina kha Bluetooth ningal box tin inbuilt battery nei ngal box ani aman kan tirange u farmana ringo tin cheng singli sang ni zakwa le som kwa seng don ni hi venue nei tu hianin kha he u far hi khai chhuwa nol thei ania tin picnic na te nia mo chakai khorna nia mo sports na nia mo ina ania mo tikhanin bluetooth a phone a connect in tikhana fit mai theya ta hian JBL wiring kit kan kal tiranga tin ka rai hun lu chi khanin a in charge ani le hal mai ta ran pa charge po ngai to lowa tin carpet la ni se kan nei zinga premium ber mai hei I karmiti 5D met kan tiang chi kha khop vek thei khowang mei tuipo bunila har sami lawang chi khania ti chuanin tlama hian moi te kan nei le ta chuan tlama hianin hruaya kan nei le boka anni pani hian venue chan lip se tak don hei steering an thon veka tunan seat cover fit hi an turu mai khopa hi Mizoram tu manan nei lo ani hei black and red combination in tissue holder lo oma a seat lo om boka hei limited edition ani tu manan la vu lo ani ti 100% in kastianga ka confi bokani black and red combination vekania silver chete stripe lo om bokta hei a perfect fit rem je hi lumbar support zong le tin seat belt lock le thil zong ka black and red combination vekina lo oma khu Azia zong hian rap thak mai limited edition tinia neck rest polo om ta tin tain tropi lo om bok black and red combination thobania a seat cover ne na in matching vek kan ti ta ni chuanin limited edition ti lo in zia ka tin a headrest te a thuina hrim te kha a sen vekina in hmangani ti chuanin so limited edition tinia tin a seat cover in thuina zong a point sen vek tin in khwap vek bucket vek in and fita headrest thuina po so a sen tho feel nuam rem khop mai premium thei ang ber seat cover kan cha kan khoi chung po re ni ti hianin headrest ania seat ania chuanin trophy lo ni boka tin steering cover lo ni le boka steering cover po kha black and red thoi kan thui le kha ne hu engma thui por lai om lo re plastic zong kan hon veka steering kan thon veka wang khan ti khan thui lo lai pakhat ma om ve talowa perfect rem khop mai hu black and red vek na thui sen steering cover nen neck rest nen seat belt lock zong le tin headlama hianin tissue holder lo om vele boka ani nen hian he combo vek in black and red combination vek in ta hian chei do ani hi Mizo car bazara nge Mizoram venue nal bertur Mizo pa nge nan chei tu tur te pon phur to khop mai limited edition in kan suwa don ni hi ti hian seat chu kan valu ta a limited edition kha black and red combination lo nia tlama hin JBL logo po hi black le red tho lo ni a u fara black ania JBL logo om na kho sen lo ni vele boka black and red combination vekin ti chuan tlama hianin blow pang paint protection film kan lo ti vele don ta steel brushing kan nor gam vele nge mo dumani box ya hanan bel vele mo panga ti hianin blow pang paint protection film hi a that nat le atang kai na sang kha video kan lo siam to kan video ma sala ma khan arang thailo zia chau te kha kan lo tilang thina ma se arang lo
mấy pia lama hian eng tiang chen nge it paint akha aven I rong ka kha tin nge ven ti kha nikina garon tilang le chinanga a spoiler bi ka hi kan tuam don lo ni a spoiler bi ka so paint protection film kan vu lo wanga ti chuanin ni engemaw za chung khap pona kan pak chin don ni sa kan pak wang nga chumi nuwa chuanin enge danglam na a om tuna somi phei jong ke so kan tuam vekanga a hnung te a kong kharte bonnet te kan tuam vekanga a spoiler big te kan tuam lo big chin shim shriwange chuta chon enge result om te kha danglam na enge thlen te kha mu ti shim cheu ka du wang khan paint protection film hi arang veng nan chu alo ni lowa arong tlet na zong hi kum som chung kha arong tlet na kha veng the ni an ti ni hasiam tu da chuanin chuwang chuan blue pang hi an confi ang reng khop maya chu ani nge em ti kha ni sa ate arong te ka lo fade vel the ni a clear coat te alo dal thea alo dadeu bui the ni chung zong chu paint protection film hena veng vek the an tia chu kan lo en chinang tuna hianin steel brush ka nei le ta he steel brush mang hianin hruk ran the ni le ni lo amo ama hian self filling properties an nei nge yem hit gana han ka le te khana rang ate re le them ti kha kan lo proof vele don he venua steel brush in kan no tanga no to hnu po khan he hit gani ang ka pa shu fai lenga ama khanin sa le lumalo mu ka chuan self filling properties an nei wang khanin lo rang zong ka lo re le vek me te khan paint protection film kan lo zo le ta ni hi ti hian paint protection film kan bel zo to hnu chuan exterior lama kan bel moi thei chi ho sang ka SIPL hybrid black kit kan ti kha kan nei vele ta hybrid black kit kher hi anal chan chu black and red combination a ombik wangani chu SIPL automotive chau hian an siama tin black kit tam tak in muthin thuin karinga motor danga te po ama khuanin tian black hlang topania red ta kha omvel tel lo ta thina kha a hybrid na chuni big ta ni chumi wang tak chon min SIPL automotive deu kheran lo thlang thin ta tin a glossy dan te chiang bi ke me ma atlen nal thabi ken SIPL ku chuak chu tikhuan a backlight a khuanin black and red combination alo om big ta ati hybrid big ta moi big ta khop don ni tin a hi black and red combination in interior kan local tir to box ya chu chonin at choi big le don em ma Humi red dot pathum khom velo chone SIPL ni velo tina lo ni ta ka wa khan black kit han ti rungot po khan kai mani black kit le midang black kit thei aman compare chi ani lowa tle mina to hret thina ni ma se to hret chana kha om big thina ashe thiam chin le inti hoizau deu chin chuanin SIPL ku chuak kher Mizoram bazara aron bel tir deu kher thina ni hi tuna chuanin atayar lampang kalo upsize vele tuang 21560 R16 nalo mangta 215 kan ti hi chu hemi atayar hlai zong he lo ni ta ni ti chuanin 60 ti lom le ta tayar cha zong lo ni le ta R16 kan ti hi chu a wheel rim size hi 16 inches nge ni a 15 inches nge ni kha atayar size soina lo ni le ta diamond cut alloy lo chomsa moi view ni chung hianin tuna alloy kan vu tur hi India rama bon ber tur te kan chal na chana kha ni do na wangin tayar hi kan ale alloy hi kan upsize kher do na tin black and red combination in kan chei do na wang khan heng zong hi kan kap sen vek do ni alloy tak hi karon la tilang don lowa nu deu le ka karon tilangang alloy hian black kan mang do na chu red fox in kan kap senanga so mi vela so black and red combination ati anga ewangin spray paint ta hian in high temp kha du sam chu ni ama ro high temp spray hi kan hu mai lo wangin red fox in kan ka sak do na tian kan kap senanga alloy adum kan mang le anga ti chuanin India rama alloy turu ber mai venua mizo pai nan vu adona nia hei khoya ma India rama he alloy hi venua vu an lo om lo ani chu kan confia YouTube pa te kan search a tunge he tiang chin hi tiang sai shi vu ve ton mem ti ten kan zong ngata kan la mu zo lo ani ke hi kalo dik lowa kalo soi sual pal ania mo tin kalo mu zo lo pal alo ni hlau chuanin khongai na link miron pe ula miron share theula comment section lama te bo kalo mo tang chuwang chuan tun tumchina chuanin kan confia he alloy ang tluka alloy lian le turu hi venua tu man India raman la wo lo ni ti kan chal ve hrim photange ti kan kap sen photanga ti chonin black and red combination ka ti don sia kan ka sen vek ton he kan hak ro lenga voi ni kan kap don ni voi khat kana chona smooth vak thei lo thina kha a voi ni kana chon lo sen lar le sotanga lo nal le sot don ni la pang sai ti kan en ve lenge he lampo kan kapa kan hak hil le vek photanga ti chonin nga ro vek ani to hnuwa khanin lo sen moi le to em mai don ni so ti so nung la pang so voi khat ka chawala nia voi ni kan kap don ni je kan apa hey diamond cut alloy chu ni a 16 inch alloy ani 16 inch alloy tang khan lalpa le infinity 19 inch alloy male
rap thak la duk Bristol tire kan mang boka 19-inch alloy hi India rama vu anom kan la shelo ani khongai takin asia inom cho mero shil don nia atire profile ka 21560 R16 tin ta a Infinity alloy kan vua atire profile a hian kan entireng chu 24540 R19 tin hi Bristol tire kan mang boka hetiang motor ke hi venua tu man vu an lom lo chiang khop mai limited edition kan ti dik tak chu hei nge hi lo ni e ti hian black and red combination in kan tia kan kap sen veka alloy a black lo ni boka ti chuanin ta hian black and red combination tho ka hybrid black kit lo om boka ti chuanin black and red combination in interior oma exterior lo om boka tian rear factor po sen tho ani so moi khop mai hei hi alloy original khania hei kan vuah tur a ke hnung le lama kan vuah le dona Infinity 19-inch alloy yani ya premium rem khop mai tire po wang don hle ni kha limited to kin limited edition to kin kan chua ve shim ani hi hei original pa ngai landan a hnung lama so kan vuah zo to an lan tir le sinenge Infinity 19-inch alloy yani tiena shoot mi adon lo em ti te kan proof le effect dona test drive paran nei le don ani 19-inch alloy hi venui na man len thei berani hei ai lian ni vuang ai na om to lowa tin I tire size comparison sang te kanan en kwala tina shoot lo dan tu rakha I tire upsize na software ang chi te mangken shoot don lo ti te kana confirm vector nuwa hemi tire hi kanan cha ta ania tin software atanga confirm mai lowin a practical nge na shoot nge do nem tan pui thei nge do nem full katina shoot do nem ti zong kha a practical in kanan test thap don ni amoin tinge ti lo ti te po comment section lama te lo ziek ve ula ga lo share chak ve khop mai tin tun tum video a hi chuanin hetianga size lian ke man hi venu tan a tha em tin a ti chi rengem ti amo performance lama chutiang chuanin har satna se mem ti lam pangkha tun tum video kan thur chu ni lowa tun tum video kan subject ber tur chu amoi hle tur ni ti kha nirgot mai ni chuwang chuanin a shoot don lovem ti lamte kanan enanga full katina shoot em ti te kan te sanga kanan test drive fanga full cut pap turin ta chuna shoot don le don lo te karon confirm vele don ni hi ti chuanin motor kan test chungin hitlama hianin venua tho number plate cover black glossy om thin kha he chrome finishing kan lo nei vele ta atlang dum kwal ri thina kha atle vekin ti hian chrome kan lo nei to motor po ti lang sarin lang moi vele don khop mai he hi black khania he chrome chuak thar tin body kit kan teng chi po kan lo wa vele tho an he ta hian he venu chei tu te ho hianin venu nei tu te hianin body kit vo heroin ti hu khop maya nung lama hian kan vo sak vele nga chrome finish thawin black atang khan chrome kan kai chhota anung lampang bumper kit po ti son double exhaust again lo lang vele ta ri so ti hian uluk taka karan shuk fai zo sak to nu chuanin venu facelift chuan Mizoram bazar lungoi tegen lo chua san vele don ta ni hi amhalama bumper kit nung lama bumper kit chrome finish number plate nen ti chuan helama hianin Mizoram ma saber ni turin venu facelift RS grill kalo nei thar vele ta LED grill la ni bok le hala hetiang hian du saka men dor ve ram tu te accessories chuak thar piang arang thiang beran nei theinan le I update ten muzel theina Mizoram bazar hian ni tin update changin ngai tu na kan seng thina accessories chuak thar piang ni ma saber tu kan tang le thei ta zel mai te hi lo mom khop mai after market thil reng hi aron launch tira hi chuanin alawang thina man te poiron u hret zela anuwa market an tam ta dewa price te poron drop bere ta thina chuti chungpo chuan kan customer du saka meron do ve ram tu de tan accessories nei ma saber ni tumin thei tok chuain hun kan lo mang ni tin ve thina ni hi hei hi RS grill chu lo ni ta khwanin LED light alom tel bok ani te kan entir sin chunga hetlai hian pali pakhat pahni pathum pali tahen LED light ron eng tel theya tain connection kan pe nga DRL line na kan langa warranty ti chemi alowin DRL line na kan fuse splitter mangin connection kan pe nga ti chuanin alo eng vele to mai don ni parking ate DRL hon zong te khanin venu grill hi moi sa ang rekhop mea dark chrome ron mangsa amoi to te nen hianin anei tu pa hianin full black in ka du ati miau si wangin ti hianin full black grill in LED grill in kan thagona so landan pa ngai ne vo nuwa thina lang dona hei vo nuwa landan tu tisonin a grill original dark chrome atang khan ti hianin full black vekin RS grill kan tia LED pali lo eng bu nga tinge kan chwa dona kan vo light le vo to nu te karon ti lang le don ni hi kan red chungcha nga complain emo dor dang nena han compare chang te kan don ve zeu chang om thina amaro chu min compare ani poin kan service pack dan le
product chungchanga quality kan maintain sham da nang hi chuanin mun danga anti lo deuh niin ka hre mai mai a mi poiso hi ka hlau em a in thlasung takin ka lo soi lang ve hrim ani e ke ni chau hi youtube a nen lama kan retar langama customer ten an sum sen zat po pho langam om chun kan niin ka hria ni tin branded product a reng hi chuan a man hi bo mai print veka duwa zor tloma zor to thei po ni chuang lowa aret chu aret ani mai a tin non branded product khowa tlema i company ming po nei lutuk lawang chi hawa te hian amanin ziak lem lo te polo om ve thin ani chung hawa te po chuanin midang aya zor to ma mo zor to hret te kan lo nei ni pon khong ain comment lama te po melo fin cho ula kha a tha theyang bare adjust ka ke ni chuan kan tum mania a chan chu dam chunga kan ei zon na to tur ni mel si wangin kan ei zon nei kan hmangaya awang khanin i a cheda thata te po kan mo phumna ani ti kan thria chunga chuanin kan lo zuar to hleka midang aya zor to hlek kan lo nei ni pon comment lama thasung loi mino shit ula kan lo siam tha zelang ti chuanin RS grill fit tur khwanin a bumper ka down vek angai ni a bumper down a chung hi hon vek angai chan chu replacement grill ani wangin som grill a sowa bel top tur ani lowa replace tur ani wang khan kan thon vek ani ta hian haman twin horn kan nei vele ta Cheng horn kan tiang chi khani snail horn ten tia thenin twin horn ten tia ari hi double ani high le low in ri theya haman product ania tuna sonin horn pakhat chawa choma son sobi horn a so chrome twin horn mang hian kan thak sak le don ni hi ti chuan ama original grill chu kan lo thon thei ta bumper kan down to hnuwa chunglama kilna thon tur oma original grill la kha kan thon ta ti chuan original grill la tang khanin RS grill la full black in kan ti dona ama son dark chrome amang ani kan ti to kha original son so original so dark chrome moi zet mai ania amoi kan ti khop ngai ke ni pon ma se full black kha du miau sia ti hian adum vekin RS grill in kan thak sak le don ta ni hi RS grill thak tur hianin a chungna ma he kan vo lenga replacement grill ani kan ti to kha a chungna ma vuwa te kon kil vek anga ya ti hian a kil ngai lai tur zong chungna ma karan kil diat anga ti chuanin a DRL line te kanan connect lenga chuanin I bumper kan vo kai le don ni vo hnu le vo malan dan kan tilang to ti hian a vo pum hlum hnu alan dan garon tilang le don ni hi thim dum phui tamak mai don ni so RS grill chu moi phian mai tin unique theng bera chei kha kan du ve box hi wang khan Hyundai logo te khan lang to lo ve la ti son a plain vekin RS grill kha lo lang to moi po moi pha phian don mai so full black a phei chuan alloy wheel kan lo vuwa tlama hianin side step kan vole dona side step po hian black and red combination kher kan thlang le pe kan hi male a theme hi akal a hlom thadon khop maya hian black and red combination in a solid thadon khop mai te sok tiang tu mtech kutcho kan ya black kan ya red kan ya chon silver lo tel boka seat cover danang che khalo nianga alloy wheel a po ti son black silver le red angin lo ta khatiang che kha side step kan vo dona ti hian a black kit ne lo in mil le che boka mtech ti khalo sen le chi aboka thang ring khop maya he thil chu ein choi don lu tuk tin a hlai lo box ya alloy caliper cover kan spray sen zong te nei me khop mai ti hian grill po kan lo vo zo le ta lang dum ta hlar maya chuanin a bumper kit ni china kan vo to po kha kan thon le a chan chu grill vo tur khan thon le lo ngai si wang khan kan thon le tlamai side step chu mtech kutcho kan ni kan ti to kha a hlai lo khop maya ma hi a hlai that view chonin nok sak to thina size step venue tan phei chonin 19 inch aloya size step nen kan vuwa tan black and red combination lo oma tin rear reflector poi black and red tho lo ni himale kan logo Mizoram bazar ti logo po kha black and red tho nia ta hen connecting light kan ti kha asenin jana lo eng pokang ti kha Mizoram bazar ti po black and red tho car khu sena Mizo le bazar kha dum lo ni le poka thang reng khop mai moi takani don ta ni hi ti chuan RS grill po kan lo vo zo ta hei original grill kha ni landana kha Hyundai logo oma dark chrome mang boka dark chrome atangin full black RS grill lo vo ta adum hlom thaboka in me le mai alang solid lutuk so ti 5 ponom pha sok don ni so atai LED grill ho hi ayeng vek thei kan ti kha mi lai ta hi pali kha cho so diar line na kan lagan ti eng chin liang pali ron eng le boka eta headlight diar lo eng boka zana picture lang sari na moi le swal don ni hi venue nei tan chuanin he LED grill kan ti RS grill kan ti hi vu nge nge chi ni hi male atira khana thul ka ti vak lo don mo ka ti ma se vu ta ka zo lo moi hlei e mani hi hemi wang che hi ni RS grill mi na lo du thin chan le company na ron siam chua chan chu venue RS grill full black ani hi
moi lutuk kan ti eng le china eng a poron de ve thoni so DRL la line am don ta ti hianin RS grill kan vo ngai si awang kan bumper kan down veka chumi wang chuanin body kit po asa tharin gan vo le dona tian mun lia kan kil lenga banton kan ti thale bokonga lo moi le hle to mai don ni achungi kan lut ve chin shim ange achungi limited edition ti nia tuna kan seat cover mana hi ting seat cover shim hun danga leitur lo lo kan ti to ka steering cover ten ren choi veka a carpet a khan karmiti 5D mat kan mangboka headrest te tin neck rest kan tiang chi te tissue holder tiang chi te hei leather veka ni ta heng thui te po hi phone stand om boka so da sonin mobile number han display na te po kan da tel ta ni hi khai black and red interior lo ni boka pui ve tak chu ni tin hnung lama hianin throw pillow kan lo da boka seat zong po armrest te po sen vek dum le sen vek na nia ta hian neck rest po chuan ta hian kor khai na te po om don ni hook ta hian chung chu chena nuam don ru ra interior hi poimo ve khop mai exterior hi chu midang ta na ni jok ma interior hi chu e bani ta na poimo ni ti chuan paint protection film chung chang kha toy te khan ti lang leang a spoiler kha kan rep ve don lo kan ti ka hei heta in hu zong glossy sign tha me so reflection zong po so in huin ka ringa cha bi ka ne ya kan thai le sinange kan thai nga tle man de lekin kan thai le sinange ti hian in scratchless vek khalo ni to ni arang thei to mi lowa a scratchless na kha kan lo soik war ber thina ma se chumi ai ma poi mo jok chu paint protection film mani na lai hi a paint da a ven na tur a tle a ven na tur he lo poi mo jok ani he lai kan tuam ve lo khalo ni ta ni chiang de win han en sin maula camera he lang chiang them ka shelawa ni sa kan va phau wang ni atayar kan ha chunga re wang he motor he kan kol re ya car khat ai tam ba ni sa kan phau ani ni sa kan phau to hnu chuan khu paint protection film kan bel na lai kha atlet tawang maya chuan kan bel ve lo na lai chu he fake te oma he ama khu arong khu atle ate ral to tin ni sa kha lo tur thelo ni he chu paint protection film ani he paint protection film bel ve lo khani ta ni kha paint protection film khan eng ting chen nge motor kha aven don rong kha veng kon te kha tilan kan du wang khan ta cha be re chu kha thai ve ngam lo hrim ta spoiler te kha chu kan tuam ve lo wang khan heta chu scratchless ve lo ni ta scratchless ani mei pielama arong atle kha kum som chung aveng don ani a thar showroom condition ang reng khan kum som chung kha aveng don ani ultraviolet ray te protect alo protect ta wang khan in rong da tu te veng aveng vek dona tin police po ngai ve to lo atle sar reng to mai don ni tina chung hi kan lut ve le re sinange venue facelift fi screen here on upgrade hi ambient screen ron mang to anal ta khop mai screen po tina touch te po smooth ta big maya tin ama sabera kan vo kha sun protection film blow pang kania tun hen pon lam hi lum tha khop maya achan chu 27 degrees celsius ani me kan pon lam pang hi ma se screen a zong hem be windshield ta le atuk vera zong hianin blow pang sun protection film SPF kha kan bel tak ve ka wang khan a chu hi asa ve ta lo re ani ni sa kha ron lut ve lowa uap chur khawn ve ta lowa thang reng khop mai tin LCD screen size hi 8 inch tho kha ron lania amaro chu a feature si thade ude ron thun tel to ni map pe chu instrument ka ringa hi chu tupon kan shatlang pui to in ka ria map ania ten navigation oma navigation a hianin kan search kan tia ti khan kan du location a kha kan search mai a ta chuan kan du na route kha men hruai mai thin ta ni chuanin ta hian phone om velia bluetooth velai phone connect na mai tur kha lo ni ta tin phone projection ti om vele bok heta hi chuanin Android Auto te Apple CarPlay ti velte nei phone ni link na tur kha lo ni ta a chuan ta hianin AC climate control na khom vele boka kha pon hi 27 degrees celsius ni ka ti to khan china khan pon ni sakhop maya chuan AC kha khumi screen lower tangai control don po khan car te patang ni control the vek thawani ta satang ni control vek theya manual a zu kher tur khom thoma se touch screen nge ya AC han control vel kha achang kang ve ta khop mai tin car chung kha alo uap churani point ta hianin car humidifier lo om sa bokani hi screen a hen te itep zewanga chuan automatic ventilation ti lo oma ta chuan auto humidifier khai on mai anga ti khan car uap chup mai te kha alo re theidon ta ni himole ti chuanin climate kan ti so khan valet mode ti to ma hi chu blue link ka ti kha ngai ta chuanin kan khoilo mai nga settings te om le a radio media blue link tain manual om vele boka QR code ke scan nga hemi user manual kha iron I mu theile don boka ni phone a khan ti chuanin attach smooth ta khop ma he chu ama masa te ai chuan settings a hen om vele boka ta hianin vehicle settings oma navigation te sound po settings kan lut ve hrim chinenge sound ni kan set na sa ang renga ufar te kan vuwa bel thina wang hian hei chu balance vel om na kha ni me ya tin equalizer poi du ang ni set tel thei boka
position kan ti hi chu veilama nge dinglama malama nge hnunglama sound kai kalna tir du nge center da du ti vel han set na khalo ni le mai ta ni tin user profile te po in login thei ania account sign in thei te po nia tin screen display settings ate po hian blue light kan tiang chi te tin steering wheel control te po hi ka du na ka adjust theya chu button so hen ka lut lenga ta hianin enge ka da don ti ho kha khang kha shortcut tho kha ta ka set thei ani meli mole ei thang reng khop maya tin display ate po hianin screen saver te po ran da tel thar to in ka ria ka kina ka zong le sen ka la mu che lo na chu screen saver te po om to ma hi ambient ka ni kan ti to kha tin reverse side da che khan so tama son so reverse camera fia tha mm lo om sa to waterproof ve kan ni bok ta tin steering wheel hi te kan tuai virvel thinanga so ka katnal tur lampanga je khana koita ni so mi so dynamic guidelines an ta so ikat ang je khana chenga equal khana ke i hoi equal zo ang khan khoi lama son nge a motor hnung lampang kha ava in rol don ti kha ilo mu theita ni tin parking sensor ron da boka safety lampang ron ngai poi mo ta khop mai venu face de hian tahin ambient light te om vek bok ta zana te po eng moi du ngaren khop baya phone le chabi vel te po thei ngil har deu tong chu tin motorista che khan side glass ron fault theita tin ron par chuak le theita tin no hen light om bok ta chu shadow light an ta chuat kha mun thim thama po pak la ikal na tur vel khalo eng vek thei don ani ira chuat tur le ira lu tur vel the ron eng thei don ta tin ametar po so new digital cluster an tia ron changkang ta khop me digital vekin tin tire pressure monitor te poron da tel to ni so sensor so tire an phum tel veka a huil la khan tin mobile charge don pon ta hianin wireless charging aron da tel boka tin USB port ba ka ta in type C hey anti lang fia do nge type C hey fast charging port aron da tel boka ta in 12 volt socket aron da tel boka thil sang power kan velak theina tur kha aron pui sui ta khop mai ta in sunroof opener oma sunroof zau thang renga tin venue hian panoramic sunroof te ang nilo ma se no pang tele sunroof lom roll ton te chuan nuam don khop maya tin khopui chungan tlan vela chungan hona khuwa velan thlir te po thei don ni hi tin thil dan le hi nei thang an khop me ta hian chabi le mo sang da theya ka folder a hian botol lian zo ko mo botol te zok poi da theya mase ke chuanin perfume ka da sak de ta khona leng tok che wangin blow pang perfume kan blank ti khania rim tui du box se pani kan da sakani armrest chadeu meron nei boka feel pon wama tin ta hianin aron da thar chu air purifier ron da thar ni himole motor dang a hian tiang ho class a hian ommo ka hrilowa air purifier ron ommi tangkai khop mai tin a seat te po hi electric power adjustable seat vekania ti hian switch mang vek hian ka ri tol mai ka tol nung theya hemi ka me hianin nung lama ka tol zel po tung ngai ve tolo he ka met le zeunga malama ka tol ma le changkang ta khop maya hemi ka me hian ka ngin chan hi nung lama atla tiala ti chuan malam ka met lenga ron pong chole tiala adjust na hi power adjust na patni oma ta hianin a seat thi ka ti sangin ka ti niam theibok noi zonga koi thla kwan seat ku niam tiala ka koi chho kha a seat ka sang le tiala headline bor velen thil pathum adjust na om don ta tinani hi tin Hyundai hianin safety hin ngai poi mo khop mai airbag poi paruk lai ron somani venue facelift hian ABS ani boka parking sensor te reverse camera te engkim mai safety hi ron ngai thang rang khop mai tire pressure sensor thlin ron da vek to ni kan ti to kha tin steering po hi adjustable ania tin indoor sangin indoor niam the dul kiar de ta na mo palian deuh tan pate deuh tan tin IMT ni tuna kan khoi me ka hi e clutch vel kha man ngai ve to lo brake le accelerator chawni to ke le lam kha ha dam wang thei don ni automatic car tam taka chuanin a gear kha thla ka ngai ve to lo tlan top scooty yang me ya brake ra tlan le top ni ma se IMT ya ve thung ro chane gear ri thak thei tho ni ka wang khanin motor le nang ma driver connection na kha a thabik dona I khal ni digai feel don bi gani automatic khal top pai chon IMT nge yang khala mani duang nge ya gear an thak te ya thang reng khop maya motor kan khal nge ni dikha kan feel bi gani ti chuan JBL subwoofer bass pro go kan fit sakha kha a volume control ta kan da saka minimum le maximum la ma da theya duai na her thumin a her zoi to mai don ni tin I venue facelift in hill assist an ti kharon nei to bi ga chan chu half clutch om ve to si lowa clutch ra kha ngai ve to si lowa chan chu kong chuk chowa khanin han din mo han tlan le ngai te khana bek tol thut ve thei thini kami wa kan hill assist ron da vek to boka nung la mai hu ka polythene mo bag te mon khai tur gan da sak boka
tin si te hi anung lampang hin sani khwar ve kani sung hi khami khwar that kha chuanin ita space I khup I wada tu space ka tam thabi ka nga tin ke rol lu tu space azam atam thabik bok ta anung hi azau thang reng khop mai tin hood light po hi pahni an ya malama son hood light ta oma tin anung lama hianin hood light om boka mun hnia om boka ni tai anung lama hian phone chan ba ka hei policy na mo bega bon khai se una ron da tera ni hi mole atangkai don ve hunga chuang tan tin armrest hianin air purifier ron da to ni kan ti bokha tai on off kha om meya tikal air purifier hi tha khop mai chuan tamen AC vent om boka hnung lama hian rear seat ta thudan pon tin ta poin type C charger ta du tan pani socket dan lo da le boka ni hi van thadon ve hi poi tangkai don tu kan hnunga chuang ke tan tin anung seat mol be hi aron be tha khop meya aron improve patia venue facelift hi ta hian anung achuang katan hian lumbar support aron da to bi ke ni himale he seat hianin apom don che ni akai kwa nge apom thlat don che kwa thlat don che ka ti don nge ni ka kong koya te mo cornering an la kwal de se mo nang ma khai thu het don bi ka ni imut thu ni po khan tin seat apo ni tho mai apong tu lai pong khwar tu lai khwar ting khanin he tiang support seat hian ron da to facelift hianin aro improve khop mai lom ko ti a seat cover poi moi mai mai e ti chuanin a chabi a hian smart key aron ti vele thunga a chabi kal phung hi tamzo cho kan hreto nge nga hrelo ta thil tangkai ni takin kan hril fiale hrim hrim ang chu smart key ti ni ya he smart key hi achung ber hi chu lock kan ni mai ya he a ki chena po hian he lo magato kan man sakani he open ani le mai ya chuan lock le open ani ta anoi kon hold ti lo tai hold de wangwang a khutia lo eng nu khwan anung so ai asavam bom so hong don ti na ni chuan kha savam bom kai lock le mai anga tin blue link ka tang kherlo puni chabi tang hin start the ni tain hold ti thoya I lock phatanga chuan in lock veka a gear kha neutral ai da chuan I hold tanga anoi ber ko ti khwan second linga vel I hold nuwa khanin ti khwan engine ko rin start the engine rin start ta ti khan engine rin start ta ti khan I du hunai off le mai yang ta chuanin iom huna tang khanin I bedroom atang point ilo I motor kha AC on sa anga chuanin blue link kherlo pon veranda tang pon remote in I start dei theita ti chuan AC te kha chung kha vot sa dei ni lo siamanga ti khan chadon ang reng khop maya in chunga tang pon ni garage mi motor is start theidon ti na ni kha ti khan I venue nei tu zong zong ten chabi na mai lo deu in colony ti kha in lo hriat pha vele don ta ni hi aki cover moiset mai hi magato ki chain ti ni aki cover ti ni ya thakop mai he poi PPF product vek khania I arang ve thelo tho khani scratchless vek tho ni ya PPF paint protection film kan tiang chi material tho khani e ti chuan kan duanga kan cheia kan du to ka kan test vel to nu le bung ruat thlen kim vek to nu kan mong zong zong kan vo khom zo to nu chuanin motor kan shuk fai sak le hlaranga ti chuan moi to kin motor hian Mizoram bazaran chua san vele don ni hi ti chuan hei nge hi lo ni hi limited edition na kanan chhuata venue facelift Cheng Nuaih li chuang zet senga Mizoram na chei ve nge mai Mizoram motor India ram ang huap po ni tang se venue an cheina chi sang sang YouTube pa te po kan lo entry na kha ho tenen po han khai khina za pui om lo tu Mizoram konga an tlan ve tu hrim hrim po hi kaloin ti thei ve em ringot mai ni ti hian nal kan tia kan lo chuang ve em kan lo chapo pui ve em ringot mai ni hi tuna kan venue facelift chei me ke 4 cylinder petrol engine ania 1197cc ani 83 horsepower lai me an nei ve box ya compact SUV hawa chuna du om ve pol tak chuni don ni tiang venue hi nal taka chei dan idea dang po kan la neya moi taka venue chei ve du chuanin CK Hyundai ya vabukla alo thlen ve le moi lu tuk tak main kan chei ve le don nia aman hi Cheng Nuaih riat atanga Nuaih som pani carbor vel lang ania I hetiang ang manbora chuan Mizoram motor kan hu thei china chuanin venue tluka thlan turi ka hrelo re ni keipon pathian zara kan damanga poisa te kan nei ve theite ni ngai chuanin venue nge hi ni ka le ve tur chuni ti chuana nei tupa doctor fel tak mai hi kan chunga alom em kan chunga lom zat chet thena chunga point kan loma ti hianin a venue tharpo in Mizoram venue nal bera gan chua sakta ka chuanin promotion tinan shooting nei nante man mian phal saka tia kan khal chuak vel chin don ni mela chung chen te nuam na samai sia khala nuam na samai sia ti he kan nauten men lo traffic saka ti chuan kan tlan chok ka Mizoram bazar kan chua sananga ti chuan in promotion shooting te kan nei pui do na tian then zol la ma te kan king do ni ome kan tlan chok nga side step te alloy wheel zong nen Mizoram venue nal ber 19 inches alloy vo om chun chu alo ni tan hi
ti chuan Tenzol lampanin kan an tlan phaya moi kan ti le kan o venue facelift chu kan han longran pui chin don chu ania venue hi a size Mizoram ta na tok a khana sang thabok si tin safety an ngai poimo ba ka fuela helo na tak ta hi a plus point tur ani ka tia tin khalanuamin cruise control te tin diesel top class a phei ka chuan in drive mode select tur te pawh kha om toin ka sia ti chuan voini hian camera min hold saktu nulat hello mai Mizo mi pa tin an star ron le meichia tin an thik ron Mizoram mina model kan neya a travel te zinga mi ka bula hena chuanga ani hian Mizo Car Bazaar YouTube channel tan ambassador na min tho sak dona tunge diang o tuna kan lo tilangang 1 2 3 Suzai kan right ni dun tum chai kan lim thop mai Miss Suzai ni milestone picture mingte ate maso matenen promotion shooting nei turin Tenzol kan pana golf course ate wantong kho thla te shooting kan vanei don ani ome kalkong tlonin Miss Suzai ni nen carpool karaoke kan be phaya ama mi mal chanchin public ala phor ngai lote in shia chak deu turte mangin zona ka peya min chang ve zel boka chutiang video le kan promotion shooting behind the scene video next akaron upload dona carpool karaoke with Miss Suzai te niang in lo chang vek don nia kan video te tok thlenga melo thlir sakthina wangin kan loma next video kan zawai kain hule theinan kan channel te melo subscribe sak ngei don nia in zawai mang tha mutui le vek ule